پنس نبیس اول آکسی در جلوے واللہ اوس ننیشا ہو اللہ گو یہ ظہور والا نور والا روح اللہ گو یہ ظہور والا نور بللی کر یو سے گور گورو والا نور والا نور زلی چمنو شلی چورو والا نور دپن دماچونی کران موسیٰ دمائخنا سأخان دماچونی کران موسیٰ دمائخنا سأخان دمائدیدہ پیٹ نورو والو نورو دمائدیدار پیٹ نورو والو نورو اللہ اللہ میرک سو فرماوان سون وفادار فرماوان سون سرمائی فرماوان دبن ووخنایت زمین اسفل بوخنا گل گلستان زانوسوس میرک سو بس نبی بروکن مشکت پر چھ تعریف کران محمد رسول اللہ مشکت پر چھ حال باوان محمد عربیس مشکت پر چھ عرضی کران رسول تاجدارس مشکت پر چھ دلی حال باوان سون میرک سو دبن ووخنا یت زمین اسفل بوخنا گلستان مگر کیا مانا تھا وخنا جل میں منظور ولو نور ولو تھا وخنا جل میں منظور ولو نور ولو بللی کر یو چگور گورو ولو نور ولو ولا میانی نبی زلی چمنو شلائی زورو ولو نور ولو بنسی سر مہد سیمیون جہن سیلہد چاسانو سی سر مہد سیمیون جہن سیلہد چاس مگر ونان کیا میرک صوب دبان سی مقصد فقیر میرو ولو نورو ولو تلا پنجس نبیس دیو آواز دبیو سی مقصد فقیر میرو
ولو نورو ولو بللی کریو سگور گورو ولو نورو ولو ولا میانی نبی ونمائی کرن مازلی شمنو شلائی چورو ولو نورو ولو حتی میانی نبی دوڑ امام بوسری رحمت اللہ علیہ دجز دوا کرد تمیز بیمار از دوا کرد یلی تعریف کرنے یا رسول اللہ چھے حتی از بوجو ناز گناہگار میز آواز آزا جی آمد صاحب دعوتن چھے دعوت کرمس ای میانی نبی لولند محبتن چی آلو کران من جی زلائی چمنو شلائی چورو ولو نورو ولو ولا صاحب دعوت نجیوتا کرمت میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تایی ونونا یسمیون یاراش یسمیون وفاداراش اگر نادی میانیز پنبیا خدا کی قسم یہ نبی جز بوزان والحض صاحبی جنا یاد یہ میں سڑی چاہیے پائی مبارک صحابن کرز عرض دبن صحابو من ٹوٹ کچی دبنس محمد رسول اللہ آواز جسن دبن میانی نبی مصیبت یتا کرتم دور مدینہ اسمز محمد رسول اللہ فرماون صاحب اس خطانی جنگل اسمز نبی اس کرن آواز تو دوجس گوز اکی دوا ولا زشی گناہگار ہائی صوبن جے آج دعوت جسمز ہائی صوبن جے دعوت جسمز میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سا صاحب دعوتن دوبن باسا کر مولود محمد رسول اللہ باسا دم دعوت رسول تاج دارس سونی کری محمد رسول اللہ میانی نبی زلائی چمنو شلائی چورو ولو نورو ولو تلاش کو والو آواز دیو نبی بلالی کریو شکور گورو ولو نورو ولو ولو نبیو ولو نبیو ولو